ahwefo nyina akwa ba edeba attention TV so ebusuafo kan hu se social media platform ne so nyina eyade aye wo so ayebo ejuma wadere te konkomba ni ejan aboa ni ye sa no so ni ye ka wo se bo homode aso bedi channel no ho adanse ede ahwefo no subscribe to our YouTube channel adome bo no aboso se ne be ya bibiara ede beto no na ye kane a onsa ebeka na ebusuafo me sha ase na me sha ase se ya manga ne mu ha no se ade achi ade se nyina na ewuwo e na etisi o manga ne mu ha no se na ewuwo na etisi o manga ne mu ha no se enye mbe ma wo na mu no eye ma e na ewuwo fiti last month be pim ya this month no anya kra ma wodo be ye se enan e na etumi ahweto anananum e wonse do e wo ya manga ne mu ha no se a ni nyina no eye mbe ma e na ku omo first one started free yanka say sister na najwa so aba na najwa any police ni ana say inspector ni bi twempna inspector ni say na najwa edi 5000 Ghana cedis owie ye no pese oja nti ni sound nti no wafo egufo bi di ahye na koma mu ama o ma no one woman 6 bullets and odi go no pa 6 shots and no say bullet no waste bullet no owie no ye no ho say akokwa kokunu ho ana so de ho ka haban and aban aso on page ama say inspector na say police ni oda aban kukum na eno so anso ho anche eye ababa wa ibi so ono so meka ne say ono so ye friend na adwa saa ababa wa ye ositi be men na aware no me na me baba ye na mbe ware o say na ware na funu me aginsem agimeni so enti na ware no me nya ware biom be ma ne say hene ha se me mati sky ya ho ade na be ka tell me say won ware me biom ene so mo ede ebe yi eya wodia ene ndi o hwe urade ani mbo no homoden apa say de ye ni so time se kan ana se klante ana odi si oba no so na otwitwa no ha otwitwa ne say de wanya ye na twinam e wo man kaja so a otwitwa ache no ene ndi okun oba yo obra okun no so no anso wa ana odi sky no ekọ ana se klante no ekọ ya ba yo an papa no so a chese papa ne di ofa no hu edi ye ena oba ne di oto na nan mo nsie do na nam so ma aban e de 19 fom ama aban enso aso be me mo no so eda aban kukum eno so konkoda nchen ya aban we bi so no so kokko hu won boyfriend dem de akoba ye ni nyina se sa aban we ya aban we bi obra okọ boy no ho no oka chese be me na nde de me de yi aban ti no manum bi usu numbi ena be ma no ye no ba no so no ye but no nim se be ma na boa no ho esie enti oba ne de no kwakwa tumi koye dodo asen be ma ne de no ama oba no abra mo de hyehye so wie ye no oba ne wuye ama be ma ne de otena ase ama sesi amene o kasen police akwakoche abrante na no so anso ho no ma obi se mpona atwe mpona wan ye status ya mba ye sori ani post me ma hudo we status na ba yo ko posti abrante bi e wo ni status no bro ko posti na ne kanchima ne boyfriend na ne boyfriend say hey why you posting no status no one why so we post be ma foforo no we post me and so mo e de be ya odia and no tam cement block and no share ba yo itrim kan and boy abayo yi wuye but abrante ne de wato ne pa ekọ because aban entumi enso ni nti wato ne pa ekọ na ye den ya ye nso be hia ne difo e na ye nim say Ghana police say de omo bom odwuma ye papa enti kwan bia so mbeche abrante no na ne nyina enko kakangu a ebusuanfa ya de ende no nsem foforo so aba beto monte so a abayo bia ye friend Juanita Dogbe sa abayo obezi Bristol London na abayo ato na nan wonsia do ade a chese nsem ba monte so no chese sa abayo obi a oye sickle cell patient on pen ho asem kra wo bebi biara owo bia no on pen ho asem de biara da oji nani de biara da wo hu ni se onu kwa ne te wana so ne nda fofo bia ida wo TikTok o ye aduane ana so chese o ye TikTok videos na wo so chese o wasan so ate foundation a omo bu omo ni bi e wo man Ghana mu anu se any Togo because ne fa efri o man Ghana any Togo ntino watu no ho esi wo se omo ni bi no obetumi apoa mu na busuafo abayo de ko ba ya abayo hwere ne nkwane se yesi abayo akọ shop akọ ade e wo London mbonten so Bristol precise abayo na nkwan so awokwa ye be hwa ne se abrante bia ye nim bebi ofri so ne abayo atwempena da no meja yo sedan yo ana o chese abayo da ne ho so bi di ne chi oda ne ho abrante di sikan wo no mfe so eku abayo se de oku abo akokọ na abra oku abayo London for police for the omunansi fom ese kwan bia so abrante no mbeche no
na chese nyame adom ababo mo moden achi abrante no na abra mo chi abrante no mo hu se abrante no yobi a eye wudi sempa na woni tim because abre na abra no nyina ni juma odia ne se obekunkunkum ba wo kro no so utumi hu se ebusuafo na nsem ne mo nkyere mu kakra won bonten so yenko ni yenko tiembra ene BBC 4 de eye nipa owo eye Juanita Dobe sekan nipa bonefo ye se friend eye Mohammed Na omo de information betu dwa nyina nse omo say a man has appeared in court charged with the murder of a woman in South London, not just a Juanita Dobe Wansemni, as well as offenses connected to other alleged stab attacks. So no know what is South London one no what man for second BBC 4 say Juanita Kusiwa Dobe 31 years was killed on Stockwell Park Walk in Bristol on Monday afternoon. Mohammed Noor is accused of her murder. Yeah, fellow Ghanaians, your family first Annan, the doubting Thomas. Me wo any jesam sunkubi edebrewo. Di obi apene dachi biano, eno ho adwuma na oye. Se opese wo YouTube dachi, anase wo social media handles ne dachi, eye perfect dia, then eye baby bako. Ozitech, oho ene betumi aboa ama wetumi advance. Na me catch you say Ozitech ombeboa ama wo social media handles ni na akoso they will boost it for you. Facebook ombebusto ama Twitter ombebusto ama TikTok ombebusto ama Instagram ombebusto ama na de wo mukura ne say YouTube no hwe eba no subscribers ombebusto ama eba no followers ombebusto ama eba no watch hours and also ombebusto ama yes a drop baby wona na wo na so obi san subscriber e sign add up umpewe na opede kaya moto ba na ze de na me catch us omo mpeso mu making money ewo eye social media handles no say for YouTube or social bebia ewo social media handles na de me say Ozitech and the beboa ama we making money ema wo nyambo every month bia you make money I bet me a sustain you ewo abrabonum ombema wenya from 0 viewers to a million umpewe na opede kaya moto mbium se wope Ozitech echira kwan a enye rira kwan kra ma me fa number no ntubia se de be abetuna from na opese ukosua anase opese u boost eye social media handles na oni omu bedi dwa eye 0598 697619. Me repeat number ni the amount 0598 697619. Ozitech na or say you make money every month. Ebusia for video ye kwakwo hwe ye yankase ye humesi abayiwa hwabayiwa kama odagwe tuntum pa no ho ofe agbani abayiwa ye agbe for ma de nyame no nukra ye ho ofe ane agbani mo fra me yi akofa ntanam ya don se na mo ofe ye ene fra me akofa humesi abayiwa ye ho ofe na brand etumi hwe awrade anim ade sika wo abayiwa ye fi etumi ekunu 31-year-old lady wekunu ono oniba ono onikunu wekunu ya chese ni chia hata kota kra na menimse ya London dia untumi diboni emfa ho kosa ada kwa na mafa so mo chia brante saya no betumi ebu no for anaso bebu na tan ama ye nyina ye ni ade because de hye ye togo for so de hye menimse ye mpeni for do mo na ebesi fom se na be ya asasam no ebiom entumi ensi awo ye chese ye sisters ye brothers omo wo ya amona no so de bia arada kaisi social media handles ni nyina no attention TV to be like oba share no comment subscribe to our YouTube channel no adomebu opo so se na be ya bibi biara e beto no ona ye kane ya won sabaka ayade o share mo bonti abom samra na from you ohema echa